twongeye tubahaye ikaze mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko igikorwa cyo gutora Nyampinga w'u Rwanda 2015. Amasaha asigaye arabarirwa ku ntoki. Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bategereje kumenya ngo ninde uzambikwa ikamba ry'u Rwanda, ninde se uzahabwa imodoka, ninde uzahembwa amadolari 1000 buri kwezi. N'amasaha make cyane asigaye ngo ibi byose bimenyekane. Inshuti z'u Rwanda zikomeje gusesekara mu gihugu. Aha twavuga abasaga 50 baje baturutse mu gihugu cya Nigeria ndetse n'abandi baturutse imihanda yose baje gushigikira kino gikorwa. Ni igikorwa kigaragaza ko gitanga icyizere, dore ko abanyarwanda benshi bamaze kubona ko cyangwa se bamaze kubona ubushobozi muri ba Nyampinga uko ari 15, byaba mu bwenge, ubwiza ndetse no mu muco nyarwanda. Iki kiganiro nk'uko bisanzwe mwagiteguriwe na Andrew Kareba. Kuri wa gatanu wari umunsi wahariwe imyiteguro ya nyuma. Abakobwa 15 bagize umwanya wo gusangira ifunguro na Minisitiri w'Umuco na Siporo Ambassador Joseph Habineza hamwe na Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere ry'Umugore Oda Gasinzigwa. Ba Nyampinga baboneyeho umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye umwana w'umukobwa ahura nabyo ndetse bagirwa inama ya kibyeyi. And the world is open for you. So turahari dukoranye nawe tubafashe na nyuma ya hariya hari imishinga myinshi nk'uko twagiye tubiganiraho, and I'm happy that all of you have been really interested, wanted to know what we are doing in the ministry, how we can work together. So this is so interesting. Fiona Mutoni Naringwa wavuze mu izina ry'abandi banyampinga yashimiye impanuro bahawe ndetse anabizeza ko bazasigasira umuco nyarwanda kandi batazateshuka ku mpanuro bahawe. On behalf of the other girls, I would like to thank you for your time that you've taken out of your busy schedules to come and be with us today, to share lunch with us, and I hope that we'll get to learn a lot from you and also know how you keep yourselves busy and yet at the same time have time to share your knowledge with young people such as us. Nyuma yo kuganiriza abanyampinga, Minisitiri w'Umuco na Siporo yakiriye delegation iturutse mu gihugu cya Nigeria aho baje kwifatanya n'abanyarwanda muri uyu muhango wo gutora Nyampinga w'u Rwanda 2015. Bakigera ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali, umuyobozi w'urwego rw'ururimi n'umuco wa Nigeria yatangaje ko igikorwa nk'iki kinjiriza igihugu amadevize mu gihe giteguwe neza. To watch the beauty pageant, and of course, as you know, I'm here also representing our Minister of Culture and Tourism, Chief Edem Duke, since he can't come. And we do place a lot of priorities in our creativity and even our cultural industries. And beauty pageants, you know, attract tourism. So I do believe that this is probably one of the reasons why we would always support this, because we are looking at various ways in which our creative industries would continue to generate revenue, and it will stop being just something that is kept in a shelf somewhere, but an integral part, you know, of our culture and even our revenue generation activities. And beauty pageants is creativity. It's creativity, and it must be seen as such, where you have beauty mixed with brains, all showcasing, you know, the Rwandan woman and indeed the whole of Africa. Thank you very much. Welcome to Rwanda. Thank you. Is it your first time, both of you? Or Yeah, it's my first time in Rwanda. Yes. So how do you expect your fan to be looking at you on stage, performing for the beautiful ladies here in Rwanda? They just expect the best, man. Coming all the way from Nigeria. Yes. And I heard a lot. And I heard a lot, you know, so it's good to be here. Good time experience. We hope for the best experience to have in Rwanda here this period. And then a beautiful show tomorrow. Then we'll be there to turn it up live. Addiction all the way from Nigeria. So what were your first impression reaching here in Rwanda? I didn't know what to expect. Yeah, I was just like, okay, let's just come and see. You know, from the movie I know that that's what I wanted to see though, but I'm looking forward to the event tomorrow.
and the fine boys. You know? Yeah. So tomorrow, almost 15 ladies are just modeling in front of the public. So which lady do you think can represent Rwanda? Honestly, may the best win. That's true. That's what I would say. Let the best win. Yeah. So look out for Addiction Rwanda. We'll be around your radio stations tomorrow. So much love. It's our second home now, actually. Yeah, and we're here first in December. We came here for the Christmas holiday, my friends and I, a couple of us, and it was mind-blowing. The people are awesome, great energy, great vibe, social people, laid back, no fuss. It's a beautiful place, and I mean, like in less than 2 months, I'm here again. I love the atmosphere, the weather is great, the topography. The last time I wished I came with a camera, I would have made a short film, trust me. I'm a filmmaker, I'm an actor, a producer, you know, so I'm thinking in that line already. So we're working on something, and hopefully we'll contribute to the film industry here and see how we can do collaborations with Nigeria. So tomorrow you're knowing Miss Rwanda 2015. Yes. Which girl do you think can represent Rwanda? Well, I don't know. I hope the best represents, and I can't wait to see what Rwanda has got in terms of women coming out to compete in these things. You get to hear them and know where their minds are, get to imbibe a little bit more of the Rwandan culture, get to learn a little bit more of the culture and women in Rwanda and what the issues are. Usually the questions in the pageants bring out those things. So it's a learning process for me while I get entertained. My name is Chioma Ude, and I'm the CEO of the Africa International Film Festival. Well, still being in the plane looking down, I could see the 1,000 hills. Very good topography, very good. I look forward to seeing more. I'm still at the airport. Well, I'm looking out for I'll tell you what, I love fashion. So I'll be looking out for the outfits and how they wear it. I know I'm giving out a prize tomorrow, and I'm sure it'll be very, very well deserving. Yeah. So in Rwanda we have models, we have fashion designers. Do you look forward to work with some of them, and what are your intentions? Well, yes, for the festival, we welcome a lot of designers. In fact, last year at the festival we had a fashion show. So it's good to blend the design of here and also Nigeria. That we have so many actresses and people to design clothes for. It will be a good thing. I'm looking out for a lot in terms of fashion. Kuva banyampinga bagera mu mwiherero ni ubwa mbere ababyeyi baje kubasura mu rwego rwo kubaha impanuro ya kibyeyi. Batangaje ko basanze bafashwe neza ndetse bakaba babifurije amahirwe. Mu kiganiro n'ababyeyi usanga buri mubyeyi yemeza ko umwana we ari we uzambikwa ikamba. Ndabona nta kibazo afite, nari mukumbuye nanjye kandi nishimiye ko mwaduhaye akanya ko kubabona. Bishimye cyane, nasanze ameze neza, sante ye iragenda neza kandi arishimye, yambwiye ko babanye neza, bakundanye, nawe arishimye cyane kandi natwe twishimye. Nasanze ameze neza, nshimira buri wese mu by'ukuri wabigizemo uruhare. Ko nasanze yishimye nkuko asanzwe, ntabwo nasanze ababaye kuko nsanga ababaye nyine ubwo nari kubabara kuko tuba dufitanye convention yo kuhora duseka. Nasanze raseka ndishima cyane, mwarakoze cyane, Imana ibamugisha. Ameze neza cyane, nishimye kumubona, nari mukumbuye, arasa neza, aranezerewe kandi nanjye nishimye. Menshi cyane kuko turabona abyishimiye kandi yatubwiye ko abishoboye. Buriya turamusabira natwe ku Mana kandi twizeye ko azabishobora. Sanze yarafashwe neza cyane kandi ndizera yuko no mu mico atigeze ahinduka. Nishimye, nasanze Colombe ameze neza cyane. Sofa turishimye, biragenda neza nta kibazo. Of course ndamuha 100%. Hamwe n'Imana byose bizacamo. Jewe nk'umubyeyi we nibaza ko ababyeyi bose bari hano bifuriza abana babo gutsinda. Ngenda muha amahirwe 100%. Ndabona azatsinda. Colombe, je t'aime beaucoup. Ndamukunda. I wish her all the best and trust in God, everything will be all right, right? Linka, nashaka kumubwira ko mukunda cyane. Ni imfura yanjye, ni umukobwa mwiza, ni umwana atigeze angora, ni umwana ufite indero. Je suis fière. Ndamukunda cyane kandi. Uyu munsi ndabimubwiye mbere y'ikamera, sinayizi ko banafilma, sinayizi ko mbaza n'icyo kibazo, ariko ndishimiye ko mbimubwiye. Ndagukunda cyane. Et je suis fière de toi. Merci. Kandi twanamenye ko yatsinze, afite n'amanota meza. So turacelebra muri byose. Ku munsi w'ejo genda muha amahirwe yo kuba Miss Rwanda. Ku bwanjye muha amahirwe 100%. Agomba kuba nyampinga, igikombe kigataha iwacu kwa Gasana. Muri aya masaha icyo namubwira ni uko mushima cyane kandi nkaba mubwira ko
agomba kugira courage, turamukunda kandi turishimye cyane kuba ageze ahangaha ageze. Darlene icyo mubwira nicyo nsanzwe mubwira nuko mukunda cyane kandi agomba guhora yishimye. Ikindi n'abanyampinga agomba kuzirikana umwana w'umukobwa ubabaye, ibyishimo afite akabimusangiza kugira ngo nabo bagire amahirwe yo guseka, yo kwishima, babe nyine abakobwa beza bahora bishimye babereye u Rwanda. Amahirwe ya mbere ndumva ari uzaba nyampinga w'u Rwanda kuko arabibereye kandi yujuje ibisabwa. Ndamwifuriza ubutsinzi kandi ndizera yuko azabigeraho. Nimba ibyo inama twamugire yazumvishe n'abakolege banje, twizera ko azaba uwa mbere, tumufite icyizere ufite. Flor, ufite inshuti nyinshi zigushyigikiye, so keep going on, bizagenda neza, kariyeri yawe yongere, ufite amahirwe menshi, ufite capability yo kuba wabigeraho, uzaba miss. Ba nyampinga kandi baboneyeho umwanya wo kwigera imyenda, inkweto ndetse no gutunganya imisatsi kugira ngo bazaserukane umucyo kuri wa gatandatu. Harabura rero amasaha make cyane kugira ngo nyampinga w'u Rwanda 2015 amenyekane. Abantu baturutse imyanda yose baje kureba kino gikorwa. Harimo delegation ivuye mu gihugu cya Nigeria, abantu basaga hafi 400 baje gushyigikira kino gikorwa. Ngira ngo nako bitoroshye, harimo abaririmbyi, harimo niwe n'abavuye mu nzego bwite za leta.